kividega tegu on, aga leili Jaanipäev Viisaku. Vaatate siin lähedal Это Вида-Вирума, hindate ja недалеко от Чудского. arvata, palju seda vett siia anumasse pandud on. А сцена, здесь костер шикарный, кафе, люди. Можно покататься бесплатно на лошадках и на пони. Покачаться на качелях. Тут он какое-то задание дает интересные, всякие интерактивы. Mis seal on. Aga veel kord, nii tugev aplaus, et isegi minu koduvalda ehk siis Harku valda ka kuulda oleks. Hurraa! Aitäh! Ja enne kui lähete, siis ma näen, et juba Merle on haaranud ühe puu. Kas keegi teab, mis puu see võiks olla?